Ma'am, good morning. Mami ma'am hꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯍꯤꯡꯉꯦ. ꯅꯜꯂꯒꯦ. Maya may hauzik breakfast tawbagidamagta breakfast sembagidamagta ay kitchen da lae hauzik ay ising ahanbada sahalani ko maramdi hauzik din ningthamda ni na ising asaba loi thakna yaba aduna ising asaba sahalani angangi water bottle da ising asaba oina hapkani aba mayam ado ngasi do ai idli so hodoini thabak khara yame ngasi di idli so hodoini aduga kabuli chana se ase so thongdoini aduga egg roll so hodoini aba ko adudi yengminarasi ko mayam hauzigai dahi do huztai na uchaki ba dahi do suzisda mix tawragai suji se rest tawnabagi damak thambirani ado manung duga I chalo lagagi husband da pirure hauzigai egg roll hodoini maramdi agi husband do egg roll chaba yam pame ba ko adona duga ichanupa so pame pura proper egg roll di oroi ko do so yerum do tan haurani aduga sda yerum tan hauraga mathak duga tan napsallaga ko sauce ka tairaga sum tilau fadigom asmana ka sum thadara sum roll tawraga ni mayam adona asina mapa machagi ngasigi breakfast oidoni adolora matungda moigi duty chatkraba matungda ai idli hoduni mayam breakfast semna loire hauziga I chanupa school chatnabagi damakta ready tawbiri hauziga I chanupa amuk loisanbire ko magi uniform kari kakti set pi kotpina loire ba ado press kari kakti mayam ai nung nahangda sum tawto mi aba ko khara komna baina yungan tase natragadi ai ngun tase nagna di aba thabak chilli dana ko aduna hauziga I sunscreen ama lauraga taibiri ni chanupa se mama art ki season ai angangda mayam ai ko ichanupa thiluraga haleyaba ko ma school gi magi bus stand do adubo thiluraga haleyaba hauzik ai gi amuk chana ba khona mu tawrage aduga chai kholi ma mayam loi loisalani mayam aduga ngasi di ptm suni aba school da ko parents meeting ni aduga su chattoi ni mayam ado ai gi mu chana ba tawrage mayam khalamani ko hojita hogi do di haina ko ado mayam hojita hogi bodo ichanupa ga ai gi husband ga gi ne aba ko kaino idea ko ahum se ko chaba bo mana dia ko mapana ba chai machana ba chai ai na ba chaba ko adona ni hauzik ai dinga si idli jam chani nge adona hauzik ai idli hoge tawri idli ki recipe do di mayam ai already gi channel asida upload tawra bani ko yam haw bani mayam yang da bo already lagi yang ko ada yam idli hawrege aida ko ngasai suji ga dahi ga mix tawna thamamba do ko hauzik suji dona khoi gi ising do khan chup salam ya ba ko adona ising ka jik tang hapaga phajana muka mix tawbirani ba ko adugi matungda ino malawra hapani hapaga aduga sigi stand siga loina ahan bada oil khara grease tawbirani ba ko oil khara tabirani oil oigera butter oigera ghee na oigera ko ada tawraga sujing do chamas malawraga loina khara khara khajiga ji hapirani pura pik pik thanadi hapiro ya ba ko maramdi kam galak tu ni na sigi se mullaga khogi patharagani ba adonna pura pura loina badi hapoi khara chang ama yenga ko ado hapani aduga cooker da steam tawna bagi thammani
mayam idli ado munnabagidamagta steam oinabagidamagta cooker da hapchangrre ko adugi matungda hojik ai hawai se ko kam thom duini aba parents meeting leyena hydrone aduga chatuni na ai hinjang kari ka sa ka loi thongdo mani aduga chattuini hojik sole gi recipe se mayam hapa roige ko thengani aba natradi ado yamna ka hena hibasu natte aba ko ado mayam hojik cooker do thangat khre aba ko munnabagi namakta chole dasu hojik ai coconut chutney sem doini yam simple oina ko mayam ai idli hauna lore aduga chutney sem na lore chutney se bas tarka ma khak pibi ni aba ko hangam maruga kari patta ga aduga gi morok akang bado adugi tarka ma pibi gani aduga sum chaba yarani mayam aduga igi chole su kame mayam kari patta se ko su ko ta bangai aba I garden dagi loi kangle rame ado khatang sina sum tarka lagai rage sigi morok se hap ke mayam tarka gi damakta mayam agi idli se masak phajadra aduga siga laire coconut chutney hawgadam manbro mayam hauji gai makhada akhoi ga leibina ba didi do ado mogi yumda puchatlani aba aduga chabina orani mayam अच्छा लगा अच्छा है mayam ai video da lai hauji chabai ko khupuna chabina yaina ado hojik phami ma luja leiram yaw ko ado ngai bi ma hojik phami hojik semagi phamung ni phajabani mai phamung se akhoi yum do lapani na phamung phajaba ka leidre da mayam kri no hen da loina manghawrani na ko do ngai bi mayam ai hojik ko chak ka thong ko na loina thabak thang loi ram ya ba do hojik pdm da bu chatle koi parents meeting le ya ma si school da ngangi adu ga khoi bu chatle adu mayam chatla si pdm da do mayam pdm ni kai no ya halak te ko do oja ka khata ko waris na wara so ko halak ko adu di chalo rage school ja ore hojik kum da rage dunu chalo कुछ नहीं बताएगा mai be malai phun gile phun mata isu सामने मेरा दिख दे बोलो क्या सबके ठीक है नहीं बोलूंगी मैं हाँ लाओ लाओ जगह सोने चलो मम्मा भी तो लग से सिर जगह ना ले पर ये मुझे ड्रॉ क्या तुप चलो से क्या तुप चलो से पता नंबी कैसे अजनला ले हो गाँव से ना बस ना बु mayam ko waris na roar lae ado yung ta chala si ko muka पैसा लाया नहीं पापा nang khang de akai hoji kai chat no इसी बंद करो complex ta ko mayam hoji ko complex ta mu tang chang ro ni ba dum acha pot kai kai no khara ni me papa kai jana ba pro ka ni आइसक्रीम चाहते रहो जी इंग बसीगा काय फंगनी आइसक्रीम सोना फंगनी आइसक्रीम चलो आगे सिगला सब्जी दोन लाए सब्जी खरा ले रही फ्रूट सब्जी खरा लो रे देखो ये हनी mayam le ko singdo siga fruit singdo na siga loi hapsana thamme sabji singina adegi freeze ta hapsalani grapes se bhajadra yango kilo da lupa cham ta pieba hong mana kaino ne akhoi do na tang mana khoi goli po chingam tangi ne adegi sigi ganga bro sigi hangak 3 kilo da apple na kilo da 160p atai di hangak 3 mayam